Aging gana itata, sir, ket adda kampelang ti Cloud9, ti CHS family, nakapimpintas nga talaga met ti inted nga bendisyon ni Apo Diyos kada kami. We are back as the top one performing school of pharmacy in the country, and we have produced six top-notchers. Truly, we are euphoric right now. Hampay nga nag-win, DJ ragsak nga marikrik nami, sir. Okay. Doktor, innam nga rod nga top notchers iti kumbaga kumbaga manipod iti College of Health Sciences iti Mariano Marcos State University sumalaksid iti karagsak nga intay marikrik na tatanga gundaway anati kayat na nga sa uwan datoy wano akasla makikita tayo nga agbalin nga epekto na daytoy aglalo iti Mariano Marcos State University, doktor. Barang dati napintas nga resulta ti board exam ni sir, ket it will translate to more pharmacy applicants. Medyo kasapulan mi ti adupay nga enroll iti BS Pharmacy program. Although we are limiting met ti duwalaeng section iti first year mi, but at least if there are more applicants for the BS Pharmacy program, mas makapili kang met nga nasaysaya at dagiti acceptaren mi nga enrollees iti BS Pharmacy program. And we will continue to show to the community that hamet nga maibati ti graduates ti MMSU no i-compare tayo kadagiti sa balimet nga eskwela pa ito'y Pilipinas ta kaya mi met ti makipagsabayan kadagiti elite schools nga makungkuna iti NCR ken dagiti pay other met nga SUCs in the country. So haan nga met nga maudi ti MMSU when it comes to preparing future pharmacies for the country. Okay. Doktor, kareto'y pakasalitaan uno history ti pharmacist licensure examination. Daytoy kadi iti kaunaan na gundaway nga inem iti nagtop notcher sa iti Manipur iti Mariano Marcos State University, doktor. In the past, sir, we are also producing board top-notchers for pharmacy licensure exam, in the pharmacy licensure exam. Pero nabayag, they last nga nakapag-produce kami top-notchers. If I am not mistaken, the last time was in 2008. So it's more than a decade already that we have not produced top-notchers. That's why this year, the goal mi nga talaga ket we retain our top one performing slot. At the same time, we produce top-notchers this year. And praise be to God that we do nga goals mi ket na-attain mi. Kita nga tawen. Okay. Dr. Obra, karati nga tawen, manu amin, dagiti nag-take, iti examinasyon, manu dagiti nakapasa, ken manu met dagiti, dagiti hangan na pag-asatan met ka nakapasa, Dr. Sir, there are 94 board exam takers. All of these are first-time takers po. So 85 yung passers natin and unfortunately 9 failed. So we have an institutional passing rate of 90.43% compared to the 57.26 national passing rate po. Okay. Doktor, kadagito'y top-notchers na taada ka din, nagiti informasyon na manipod iti administrasyon di MMSU, na dagiti maipaay nga insentibo, when no, dati, kumbaga, parada, dagito nga top-notchers, sakas panang big-big, dati nga achievements na, Doktor. Yes, MMSU is very receptive naman po in recognizing our board exam top-notchers. Actually, meron pong financial reward na binibigay ang MMSU sa lahat ng mga board exam top-notchers. I'm not so sure lang po yung amount, but as has been done in the past, financial rewards are given to board exam top-notchers dito sa MMSU. Okay.
Doktor, pakaseknan ito'y panang tulong kaya ito'y ag board exam. Aglalo iti panag-review, Doktor. Anda ka diri iti specific review system iti Mariano Marcos State University nga mabalin na makakontribute o makatulong kaya ito'y agtetik ti board exam, Doktor. Siguro, sir, if I will identify to academic strategies or initiatives that we are implementing at MMSU, particularly the College of Health Sciences, yun yung pong TCEP, tinatawag naming TCEP, that is the Technical Competency Enhancement Program. So, eto po parang nag-aaral pa lang sila pero nagre-review na sila sa boards. And for this year, we collaborated with an external review center. So ang provider po namin for the review lectures ay galing po sa labas. And then secondly, na maganda sigurong best practice na consider namin ay yung in-house board review. So yung mga estudyante namin after graduation, they are housed here inside MMSU for their formal board review program. So dahil nandito sila sa loob ng MMSU, mas constant yung aming monitoring, at the same time mentoring and counseling to our board exam takers po. I think these two are very are considered the best practices po in terms of preparing our graduates for the board exam. Of course, hindi rin natin maalis yung magandang preparation nila, academic preparation nila when they were still with us here for their undergrad program po. Okay. Dr. Obra, kada ito agundaway makadkadwa to pa ni Bombo Roger Lopez so nati anchorman dito yung programa Bombo Roger. Nadamit tiket mo sulusudan kani Dr. Obra, go ahead. Okay, maraming salamat Bombo Che and congratulations Dr. Cheryl Didi Obra kati pagsasawadan no na iti resulta digiti estudyante kasti may consider nga nalalaing digiti professor, instructor iti may nga pag-eskwelahan. Doktor, iti panami reason na anya digiti AIDS, una AIDS ti MMSU nga may pangato iti resulta kumpara kadigiti dumang eskwelahan when no may bagayo kadin nga may sang indikasyon nga agbalin nga leading school ti Mariano Marcos State University kang ti Health Sciences, Doktor. Handmed nga panagpangas, sir, really the College of Health Sciences is leading in terms of board exam performance, not only in the region but also in the country. So I think andyan na po kami sa area, sa aspeto na we are really doing well, excelling well in terms of licensure examination po. So, and we would like to say thank you to our university administrators headed by our visionary leader, our president, Dr. Virgilio Julius P. Manzano Jr. for the constant and steady support na lagi po nilang binibigay sa kolehiyo at sa departamento ng pharmacy po. Okay. So, kalpasan dito nga balegi, Doktor, at da ka iti pressure, iti kolehiyo, masabol ka din nga mapagtalined, when no ti mapapintas pa, iti resulta, iti tingnan natin nga konkreto nga plano, tapno ti kasagit tuloy-tuloy, and iti achievement, iti MMSU, particular di College of Sciences, Doktor. Adalat na data pressure, sir, ngem, it's the way we look at it, whether it will motivate us or not. So, I think for the last 3 years, kita back-to-back nga top 1 performing school kami. So, ti siguro pressure kada kami tata, sir, kita to have a 100% passing rate. So that naman ti isa hunumi nga i-goal itan nga haanlaeng nga we retain our top 1 performing slot not only to produce top notchers but to have 100% passing performance na naragragsak metlaeng no amin nga graduates me nga take the board exam ket pumasa. Well, nga ron, okay, Doktor, anyway, maraming salamat. Kaya iti oras nga impay mo stasyon ti Bombo Radyo Lawag, tapnon ti kastaket na dadapay,
nga malukoy. Nga doktor, alukoy mo, digiti plano, or digiti, especially kaditi sumaranong school year, dotam na ni kasagit nag-enroll, dadagdupay ng estudyante, iti MMSU, particularity health and sciences, doctor. Go ahead. To our senior high school students who are planning to enroll in college this academic year, we are inviting you to enroll in the 4 academic programs of the College of Health Sciences: pharmacy, nursing, physical therapy, and shown in for exam performance